rekli smo sve. Pitanje koje mene interesuje jeste zbog čega u upravi ili u fudbalskom klubu Crvena zvezda, kao i u košarkaškom klubu Crvena zvezda, nema novinara, nema profesora, nema intelektualaca, nema glumaca. Sedi Stevica Kurčubić, odnosno Ivan Bekjarev, sedi 10 godina. Koja god da je uprava, on daje podršku toj upravi. Zbog čega u upravi kluba nema... Zašto ti nisi u upravi kluba? Zašto nema novinara? Sedi Ivica Tončev koji ima više diploma nego Fakultet političkih nauka studenata. Pa to je sramota za taj klub. Ja sam baš u korektnim odnosima s Tončevom. Ne radi se o tome da li... On ne može čovjek da da intervju uživo, zato što ne zna da govori. I sramota je da je Ivica Tončev potpredsjednik kluba, a da Dejan Anđus nije potpredsjednik kluba. Ali vidi, sad zavađaš me bez potrebe sa Tončevom. Pa ja govorim šta je istina. Znači, to nema nikakve veze sa tobom. Vidi, Duško Bogdanović je sve vremena... On može da bude u senci, da bude finansijer, da bude prijatelj, ali to da bude potpredsjednik kluba. Pa zamislite da je u Milanu, ili u Interu, ili u Lionu, ili u Monaku. Takav čovjek potpredsjednik kluba. A sad država bi se raspala. Znaš šta se dešava? Druga stvar.